Voin hi September ni somni Sunday ania Hrileng awanga harsat na tokte damlo le khosak na din munlama harsat na tokte tan itong trai pui thawang China ain luling tultula ahuang zawtuma ake pen na konga adaltu oma piang hi acho ve hle thomai ni in ahriata khovela ramthil thi thaiber US laka zam tur hi chu ani big chi alawa China hi khovela ram chakle thilti thaiber jingami ani ve thawani nimin lama khan United Kingdom le France chuan China thiam lo zia anron puang zara US lama antang zeldon ani ti ansoi ani Beijing lam hian thuin han chhai kol chiam thin ma se do thu alom le to mai thina Europe ram then khattenen in sum don ton na kong andap thu apuanga Mase nizan lam chanchin thara hi chuan a hnai lo viawin alang Germany lampo news site sang hanenin China ep turin US athlop na kha arin tlak don viawin alang bok mase hetiang renga Xi Jinping hi acherang ani chuan kumsang ni somni hi eng angin nge kan man to pang ti tepo hriat lok le soilok a har viaw mai nizan September ni som pakua da rukvel khan India Today chuan South China Sea lam thuthar anron puanga China aircraft 10 avoid hinan Taiwan Strait a sensitive midline anti maichu crossing Taiwan sarkar chuan anram chin rondaya anpua Taiwan airspace morlam anron hrutna atanga tolkirngal turin anorlui ani nimin September ni som pakwa khan hetiang hian anron chele ni in tarlan ania Taiwan Southwest Vaucam Vela Taiwan Air Defense Lamten Anlo Mua Taiwan Midline hi Anron Cross le nge aniti anpuang hetianga Anron chet chan hi ama ang thokhan US diplomat Taiwana azina wanga anlung oilo na lantir na tho ni in tarlan ania ninhi chungin voini Taiwan ramchin Anron dailut towa Taiwan sarkar aima in US chuan anram mi poimo omlaya hetianga China ache hi angai thu takhle ani September ni som pariat icon aircraft hi anron tamshreta reporta alandanin China aircraft som pakua arwalin anron thokkuala heng aircraft hi J-16 fighter som pani J-10 fighter pani J-11 fighter pani H-6 bomber pani le Y-8 anti-submarine aircraft te anni fighter satlia tirova bomber le Y-8 anti-submarine aircraft te anron teltak nuai awang hian Taiwan an challenge na nilovin US laka anron intro sa ngai ania ani na taka chuan US aircraft carrier South China Sea omek tale destroyer baka frigate ho te tan chuan ahim lo ve lutuka China hian hypersonic missile anei that DF-ZF ho hi Mach-10 achakin anthok thaya darkar khata kilometer sing khat sang ni zathum somruka chakten anthok thai ani South China Sea hi kanhriat angin China atanga naiwai ania hetiang taka in hai chillutuka hian US indolong ta hi China hypersonic missile laka hian inveng manin anin ringe Indona chua tak don chuan antol hladeu jok don hriat ahar viawa US le athurwal puite hian tuna antran hun en hi chuan abei masatu jok anni lo chuan anchan acheve thei viau mai thai missile chaklutukin naichil takatanga aron target ani chuan US air defense system ta hian anlo man ngeyanga mase lokap thlatur chuan hun annai lo mai thai nin war analyst thren khat chuan angai ani nimin September ni som pakwa khan Taiwan hian anram map antlang zara mainland nen hian inzomna kan nei lawa ramsang hlak kan ni antia Taiwan hi Taiwan ram ani anti heiba ka hian Beijing thilti dan chu a uchuak hlea ni tina hetianga kanram airspace a ronthlok lu tur hi anni lawa kumina hian voi tamtak ronthlolu antum towa mase F-16 fighter le fighter dangte mangin kanlo dang chat to thina khovel hian hetianga ache dan hi an hreveka international power hi South China Sea hian so ani harlutuk towa ramro puiberle khovel op thei angmain
ramtina boina asiam ani hitin Taiwan hian complain an siam ani Taiwan Defense Ministry chuan thu chu akhan an siam boka thilpa ngai tak stable takle ralmuang taka omkha hetianga China in ma aron la ka wang hian thil serious takin athling chopha meka mainland hian PLA Air Force ta hi control se Taiwan hi ron naitir tolo turin kan duani an tiani India Today hian an tarlan zel danin China Communist control na hnuaya media darjau tak Global Times atangin zirtopni atanga military drill an nei tran mek po hi Taiwan ram laklet le na tura enchin na rehearsal ani ti an puang ani tin Taiwan Defense Ministry thu chua hian tarlan ani Taiwan le US hian thutluk na diklo kan siam ngai lova Global Times a an puan anglo tak hian inti derna anga kan ngai ani antia inrun luina thil hetiang ang chi hi siam antum le ani chuan indona pumpel thei ani tolawang tin an thu chua hian antar lang telbok India Today hian hantar lan danin Taiwan rural tu te chau hian Beijing rural an huaya lu hi an du lo ani lova chu chu chiang takin mi puiten an lan tira independent ram ni dua mala reng tu le democracy tundin nana huaisen taka ke pentrin tuna Taiwan President Tsai Ing-wen hi atram amanzo nuwa nikum khan ne takin Taiwan President tan thannon le ani chuwangin Taiwan mi puite point China hnuaya kun hi an dulova Beijing laka hian an ding khong tlat ani anti heti chunga China hian manlai huna Gin dynasty hunlaya anram chin anron chu kwalwak mai hi thilom lo tak ani antia khovel ram thrang te hi emperor neya anrorel hunlaya anram chin kha chului tavek se khovel ram zongjong hi tuma thokho thaile relationship thra nei thei anom don lawa melma lira anin siam vek ngeyang India po hian China thil tiang hian manlaya aram chin zongjong hi claim veta se Pakistan Bhutan Nepal le Bangladesh te thengin claim theina tur chan anei ve thawa mase helam chu chuizui lowila China malak na hi chu anram loni to thin ngei mase tuna chuan anram ani to lo ti hi pomthiam tum lova Sri Lanka ra ram zau na tho antum hi chu adik big chi alo ani September ni som pakwani zandar le minute nga khan news 18 lam chuan CEE summit voi kwana neitura ruamhanna lowam to sa chu CEE member ramten anthul chan hi khovela Sri Alen mek wangni in ansoya mase China hian heng ramsom pasari te atanga insum don ton na le economic lama indom kanton na tura abei sei chu anhnol ani mai thei jok ni in antarlang CEE ti hi China and the Central and Eastern Europe ti na ania Central Europe ramtale Eastern Europe ramtanen hian kumsang ni sompani atang khan he CEE group hi anlo din towa kumtinin into khomna annei thina technology lama mason na turtale insum don ton na konga antho hona te thirnonin chakjoka malak angai na laite soiho thin ania mase CEE member ramsom pasari te hian he in mu khom na tur ruat lok hi anthul thu nimin khan an puang ani tarlan danin CEE group China hian adina wangin le active taka akalpui ranga wangin hunrei tak atang to khan Russian and hian anin muthiam lo fo to thina an thu ain kala BRICS ramte in to khomna po in hialna acho chuawak chang awm thinin an tarlang achan chu Russia hian hetiang chia ram in zom khoma in thun zom na tan le masona atana in dom kangton tur hian group adina chu kan soitak BRICS hi ania ram panga chau anoma mase Europe ramlam antelmialo China hian Russia hi aruka phiar ruin tlan khaltumin Europe lama ramsom pasari zetnen inzomna alosiama BRICS group alien jok CEE group adin hi Russia hian angai thailo na arei to hlenin antarlang ani tichuan Russia in ahuat pha turpo don phallowa Europe ramte atho puina chu tunlaya buaina thlen tam taka wang hian atho pui Europe ramsom pasari te hian anthlau thladon nin anrin thu antarlang bok ani
line of actual control lama lo hoi lokila LSC lama boruak alapa ngai deu ranga rampani te army anin nepna hle rangmai ma se PLA lam hi khovot nuaya chethang lo tak anie wange an hrisel na lamin atur ton mek ni in tarlan ania Hindustan Times chuan sub zero temperature vel vote ani towa Chinese army then khachu damlovin an boi hle ani antia sub zero temperature ani to chuan a vote hle turangai ania vur hi 0 degree celsius a akhal ania 0 degree celsius I vote ani to ti soina ania englai pon 0 degree celsius I in alum ngai to lo ani chu tiang kho vote nuaya chuan high altitude ta China PLA ta hi anoma Indian Army Forward Post sa omta chuan China People Liberation Army ta hi finger four mun sanga anom na tangin damlo zona anin zon thalai an mu fo thule tun hnaya hian an tam zual hle ani ti an reporta finger four height atang hian in zon thlain an hnai ber medical facility omna mun finger six a anin zon lut nem to hle ani finger four omna mun hi North Bank of Pangonso a ania nienge mozat kalta atang khan Ladakh region vela khuwa avot zual hlea nithum kalta atang khan People Liberation Army finger four high altitude ta omta chu andam lotana damlo zone na mangin anin zone thade ureng ani ti Indian Army ta chuan official in thu chua an CM ani classic lama chontur ania Indian Army lam ero high altitude ta khosathang ania classic khovo berlai point ton zaunen tlangchipa iaga tin hunrei tak tak anom thaya China PLA ta hi classic wanglai athlen chuan norbuai ngai lova antol kirlo chuan an thi pha teu mai thaini in antar langbok hetila hian New Delhi lama thu thar anlo nei ve mek boka Chinese mi journalist visa India maron lut chu spy ani ti Indian intelligence ten an chui chuaka Nimin Khan man ani Delhi police ten an soidanin an miman masakber hi freelance journalist ania Global Times ta na thok tel boka midang panhi man an nei tel boka heng mi panhi ta hi Chinese mi Gingsi le Nepal lamatangin Nepal mi Sher Singh alias Ras Borat nen in Thurwalin India an lo luta freelance journalist le Global Times ta na thok Rajiv Sharma hi anron pe papa sum tam tak pe in an tham lungoya India in Army LSCA a deploy zat le ral thuam deploy dante heng ba ka hian India ram himna ti der thong thai thil engemozat an kuta hian a hlanta ani India tan thil poi tak atia heiwang hian Rajiv hi man anita a laptop le a phone te a call dangte a file dana te hi enfianin an recover le thaya a file poimo hlan ho zongjong po an chui chuak thaita ani Nimin Khan Rajiv Sharma hi man ania tichuan atho pui dang Chinese mai chia Gingsi le Nepal lammi Sher Singh te hi manzui ve ngal anni Delhi police te hian an chui chian na report an zia poisa hi China atanga ronthon lu nin Gingsi nena hian an ronthona poisa an lo thon hun hi nikum kumtop lamkha alo ni dai towa India poisa chuan cheng makta duai li atanga makta duai li le nuai nga vel ani heng poisa hi he journalist thamnan hian an mang nia hriat ania file alhan chon ta hi Beijing lama athleng vek toin an ringbok Rajiv Sharma hi accredited journalist ngat ani le ngala Press Information Bureau in APEC ania India thuruk tamtak journalist satlein an hriat lo tamtak asia Global Times a alo thoktel kherbok nen India thuruk engza chiange alo hlan man ti ero chu hriat thai alani lawa information ahlan te hi eng ang chiange ani le engza chiange ani ti te athu zofia mek ania Chinese spy Gingsi le Nepal mi po hi thu zofia mek ani boka nimina anman chokha ania karon soilan bak hi he thu bo soilai thleng hi chuan police le intelligence lamte point hriat anla nei ri lo ani tuntumatan chuan dutok le phot ila kan Chinese nula le Nepal pa chanchin thuthar awm chuan rontarlan le kantum donia voin Sunday hlim taka mangturin du sakna kahla na cheu